Hayırlı gün, hürmetli milletdaşlar. Bugün bizim Dünya Stüdyosu'nda konak var. Ol, barımızın da yaratkan artisti. Popüler artist. Özünün nindidir bir zevğı bulgan. Özünün nindidir bir yönelişi bulgan. Bik köplerimiz onun konsertine barıp şok katıp kayta turgan artist ol. Tatarstan'ın ot kazangan artisti Firdus Temayev. Hayırlı gün Firdus. Hayırlı günler, hayırlı günler. Firdus, stüdyoda көрүңө бик шат. Rahmet. Мына сени hiç kine tutup була торган түгел. Сенин мына социаль челтерлерден карасаң, һәр бер көнгә график язылган. Allah Студияга килгәнең өчен рәхмәт чын күңелдән. Әйт әле, менә синең иҗатың халыкны нәрсә белән үзенә тартып китерә ул? Ничек син тамашачыны менә үзеңгә чын мәгънәсендә әйтәм, буйсындыра аласың? Син нәрсә кушсаң, тамашачы шуны эшли. Ben onu olay aytabilmeyim de bilmeyim. Bizimden enerji bilen, bizimden gadiligim bilendir indi. Ana tamaşaçına sararga indi. Ә менә җырларың да бит үзенчәлекле. Кичкенә вакытта синең видеоларында чыкты бит, син социаль челтәрләрдә бит. Менә син хыялың бар име җырчы булам дигән. Kim kişkinlerini garmon tuta, jırlay, olarının bütünüsün hıyala vardır indi sahneye çıkıp jırlarga. Indi kişkine vakittanıp, en birinci Oğul klubunda birinci sahneye mingeç, onların da zor vakit yok bitindi. Ol sahne Şundan da zor sahne yok kebek, şolay. şunlardan da zor sahne yok kebek. Anan rayonlarga yeriydik bitindi, türlü konkurslarga. Anan soyun vakitte bitindi. Tağında zor sahneler gördük. Şol, o köpüterge şimdi üzümde tağında Kozan'ın zor sahnesine menge şimdi anan dünya boylap koya bizning tatarlar yaşay. Türlü şehirlerge, rayonlarga barıp, bugünkü günde zor sahne tabızın. Менә туган җирне калдырып китү авыр булдымы? Men tuğan yerini kaldırıp gitmedim. Tuğan yerim bile birge yaşayın. Еш, ну, Казанга якын түгел бит инде нурлар. Bulmasa da bugünkü günde bitinde maşina var, telefonlar var. Eğer Nurlat'tan indi beyramlar öte, eğer de benim boş günlerim olsa koytam, her vakitte da jırlayayım, özümün tuğanyagım için. Özüm büyük köp beyramlar ayıştıram, şulay saban toylar, kişki konsertler ayıştıram. Şuna göre indi min nичектер тугanyagım bile birge. Менә синең турында, ну, юмористларда инде күп кенә теге синең кабатлыйлар, пародиялар ясыйлар. Синең аңа шуң килмиме? Aşağı kelmeyi de tekrar bar nичектер kızı getirip yasıylar. Bar tege nичектер yasay bilmeyler indi. Onlar yasarga tırışırlar. Aşağı kelmeyin derse deyip aşağı kelsen indi. Demek yaşlar bugünkü günde mene türlü юбилейларда, toylarda, konsertlarda mene parodi yasıylar iken. Demek sen popüler. Demek Allah'a şükür. Ondan indi min de birinci şehirde hele kurşatlarda yasaganlarında ne kurşatlarda türlüler türlü beyramlarga indi. Şu. Firdus, менә синең күңелендә татарлык нык тамыр җигән дип әйтәсем килә. Ул ана сөте белән кергәндер инде. Indi ana sütü bilen kirmese ana sütü bilen ne kirmeyin. Әйе. Син әби тәрбиясе алып үстеңме үскәндә? Bir terbiyesi de aldım, yani terbiyesi de aldım. Şulay bizde nичек дип әйтим икән дөресен. Biz Kazan'dan 220 kilometre işte tırsak da biz Tatar milli beyramların ornamentların kübrek de katnaşıp kübrek de şu milli ornamentini takip ediyoruz diye eski. Yani күңелгә ул салынган. Әйе. Менә дөресен әйткәндә теге мишәрләр, татарлар дип бүлү бар бит инде. Biz инде теге сөйләмгә игътибар итәбез, әй мишәр, әй татар дибез. Ләкин менә минем шуны әйтәсем килә, дөнья буйлап таралган татарлар арасында динне саклап калучылар мишәрләр. Әйе, ансыдырыз. Менә минем авыздан тартып алдыгыз. Менә хәзер инде соңгы вакытта менә уразайлар бара бит инде. Карап торам, мәчетләр тулган. Уразаны бик күп тоталар, бик күп намазга басалар, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Әйе, biz инде кичкенә вакыттан ук, менә миңа шул 4-5 яшьләр булгандыр. Ураза вакыты җитсә,
Менә ничек яңа елны каршылаулар, без уразаны шулай каршылайык. Бабайларга йөреп, мәчетләргә бара идек. Бабайларга йөреп, кемнәр ашуздыра, анда барып, ашап, эчеп инде, садакалар җыеп балалар инде, балалар һәм икән. ахырдан мәчеткә барып, намазлар укып, без инде өйгә кайтайык. Ул безнең өчен бик зур бәйрәм иде. Ничектер инде көтеп алайык без аны. Һәм инде гаит көнне иртәнге 4-тән торып, мәчетләргә барып, аннан инде бабайларга йөреп, һәрбер өйгә садака таратып, менә ул безнең канда бар. Безнең Нурдат районында бүгенге көндә 100дән артык ел торган мәдрәсәләр бар. Шул Кизләү авылында дип әйтәмсең инде бик күп элеккеге шул беренче менә гасырдан артык торган мәчетләр бар, мәдрәсәләр бар. Шуңа күрә инде Аллага шөкер үләтән. Әйе. Менә татар халкы син бит дөнья буйлап йөрисең хәзер. Россиянең син басмаган җире калдымы икән? Булай кая татарлар яши, барга тырышабыз инде. Ике бала тисе бит инде син. Ә менә улларыңның нинди юлдан китүен телисең? Синең юлны кабатласыннар идеме алар? Ну, артист тормышын теләмим инде. Артист тормышы бик авыр. Минем улларым булсыннар, минең кебек милләтпәрвәр, туган ягын яратсыннар, татар телендә сөйләшсеннәр. Балага теләк, һәрбер әти-әни балага начар теләк теләми инде. Матур эштә эшләсеннәр, үзләренең гаиләләрен сакласыннар, аерылып, каерылып, эшләрләренеп йөрмәсеннәр, биткә кызлык китермәсеннәр. Без картайгач, без балаларыбызга карап горурланырлык булсын инде. Синең өчен менә бу тормышта авторитет кем? Әти-әни инде. Авторитет минем өчен әти. Чын ират, чын ир булырга мине әти өйрәтте инде. Без әтидән карап үрнәк алайык. Әтиң бу дөньядан киткәнгә күпме вакыт узды? 2001 елда вафат булды инде дибез. Миңа 18 ие. Düşlerime Görelime Kallerimine Bilelime Senin жылы kışına Muhtaşanım Bir gelene kız gelene Yetim canım Koylar dayanan Bozda suda kalan Ne halidin miken Ne şiridin miken Tırmanç dolkınları Minbit yağızdırma Seni karalaştırma Ne halidin miken Ne şiridin miken Tırmanç dolkınları Bulayken Abdümeller Şemlerlerde Süneşenler Urgıy koydu hasretinin Dokunları Damarlap götür Durgan Ukanları Koynar o dayana Bozda suda kalan Ni halidin miken Ni şiridin miken Tırmanç dokunları Bilbit yağızdırma Seni karalaştırma Ni halidin miken Ni şiridin miken Tırmanç dokunları Менә туганнарың белән аралашып яшисеңме? Аллага шөкер. Бар инде, беләсезме, менә теге бер гаиләдә идеал түгел бит инде. Әйе.
Benim de vardır indi, belki mine da koy bir tuganlar öp gelirlerdir. İhtibar jetmedi. İhtibar da jetmedi. Koy bir yarışırga da vakit yok bitinde. Bulay interli vakit bula. Tik şulay da bulay kim bilen aralışabız, nendi tuganlar bilen bugünkü künde hele Allah'a şükür aralışıp durabız. Mine gastrollerin köp, grafikin нык tygys. Bolalarga terbiye berge wagtyň bolama? Eller köbrek eniler üstündemi? Küberek yani üstünde de indi bulay terbiyeni indi ikimiz de birge tırışabız. Olay. Allah'a şükür menen de ihtibar jitek kebek indi. Şu bulay tiyişişe birge tırışabız. Sen usal edimi? Talepçen edimi? Kırıs edimi? Tirleşe bulam. Telepsende bulam, usalda bulam, kırısta bulam. Şulu vakıtta gelip kışaklayayım da üvem de. Tege kuyanını köbrek yaratasın kebek. Yok ikisini de yaratam. Çünkü zorsa anın nişte betim. Mene bir ney? Görünerge yaratmay. Şu abulay kişkene sebetinden şu stray. Şuna göre indi ihtibar ki bireler kebeginde. Abulay ikisinde men tege dersen etkende öpkeletkenim. Tüp negizini koyup sanaysın. Men sen mında da üyüm bar bitinde yurtum bar, öz negizini qardan. Awulda bar bitinde degende. Tüp negiz bitinde awuldagысы bizden bugünkü künde yani bilen bir tugan enekeştira. Bizim yaşarda şoy bitinde. Kim iň tepşek yurtda iň tepşek tura bitinde. Manda bitinde menim negiz. Manda seni kimineke ýok indi. Şu. No, manda indi üzüm salgan. Üz gailemişin salgan indi. Firdus mene senin ijatыңda, jırlarыңda muhabbet temisigne tugul. Seni jır oşa milli siyasetini taratuşa jırsı deyip de otar idim men. Senin de totarlar jırın üzügine de jırlaganda tenge kostenleri çıgara turgan jır indi ol. Onu jırlaganda turup basıp taňlysy kile, oturup gana taňlysy kelmey. Mene şuşy milli jırlara ihtibarın nerse bilen beýle? Gururlukma ol, öz milletiňni yaratma ol, milletperverlikma ol mene. Nerse bilen kirip gittin sen o temada? Kirip gittim tögelinde ol elekizanok bar, şol kişkeneden tugan til jırın jırlap üskenge bugünkü kende tugan jerimni yaratkanga patriot bulganga şın tatar bulganga şuna göre ul jırlaryny yazabız, jırlaýbız. Bizden soň ýeşler tatar tilinde kalsın, tatar tilinde silersin, tatar jırlaryny jırlasın degen niýet bilen jırlaýbız. Biz jırlaýbız bugünkü künde egerde bizden konsertlerge ýeşler kileler eken, demek biz şowguna da tügel şol wagtda anyň içinde millilik ýatyrga tiýiş. Elbetde anda sanduga jırlary, tege şayan jırlar jırlaganda, jüler jırlary jırlaganda ýeşler bizge kuşlap jırladylar. Gemer ötelerine hem şoluk wagtda tatarlar jırını jırlaganda da alar kuşlap jırlasınlar. Alar oňlasynlar, što biz birge birden bolganda gana bizning tatar milleti ýaşaýaşyk. Şol jerde tamır algan, şol jerde ata babamның tazlı tirleri damgan. Tatar bar da kader var deyip gömürükten neselim bilmegen yavuz düşmanga üstelen dilen jiren. Ata babam izi boyunca sınav yolları keng Östereyim yegönünü, östereyim üz yegen bilen teң. Kıyılma nefret gözlerinde, kon tamirlarında ağadan. Milletim, tilim, dinim, şınıkan oğuz zamanadan. Uz tilini unutkan, yuvalkan özünü hatirle. Min tatar deyip gururdaşım, her bir koynar suluşum bilen. Sığılma jillerde, sığılma sen bir yalğız tugul. Min tatar deyip gururdaşım, yıklaganlar uyanırışım. Tatarlar, tatarlar, imanlı gurur canlar. Koyulaşın da şarkıya,
Bizni güçlü millet deyilgen, elimiz dinimiz var. Ey Tatarlar, Tatarlar. Mana sen Tatar milli siyaseti bilen birge bara turgan jerçi. Tuğan tilde oga nindidir tiskari qaraşlar barlıqqa kele başlaşqa tuğan til jarınjırlarga iň birinçi uramga çygyp sen jırladın tuğan tiline, şolay bit. 30 avgust günü bilen neçe yıl retten Uynağız garmonlaryny Kamal teatr qarşyndan Kremlga hatlak uram boylap milli küyler oynatıp baruşy jırçı sen. Mana şin köngülden rahmet seňemde şunday milli janly jırçı bolganyň üçin. Äli senin ijat bu boşluğuna bitiyoruz. Äli sen bik yaş, äli senin ijat itesi Allah berse. Äli dünýalaryny eýlenesi, köp şäherlerini urysy. Hem mene boşlanyp gitgen ijatyň gil dowamly bolsun. Hem alda seni bereketli turmuş kütüp dursun. Barabızın da şoy bolsa indi ilimiz tynyş bolsun. Mene sen garada bitindi mene ilişin kireşeler biziň ýigitler. Biz indi şulay bizning ýigitlerge Yerdeminden taşlamışsın. Yerdem etip turabız. Çünki mene şuşa syňky wagt neçekdir tagында bizni birleştirdi. Kimden kim ekenini atdy indi. Şoňa görä konsertdan köp makşakira biz indi şundan da mundaka seneki meneki degen jelöwe biri ýok. Iň möhimi biziň ýigitler isen sag bolsunlar. İkotnaga bir indi biziň ýigitler baryp turalar. Mene ders jibermeýler indi. Meňe abysin kilme. Buluşkanlıkta istediler indi benim tege köpme barası kile indi benim bana jibermeýler. Çünki ýertdan 2 malay kitü yani de indi ili birigiz barıgız diýip şoňa görä kiçkine enekeş indi her wagtda abi simanda kal men indi bundan tiýip jiberen nerse kerek maşinasyny nerse kerek indi barsynda alyp jiberebiz enekeş indi iltip tura ili biz tanış bolsan şol şundan da Tiginde elemene şuşu ýaklarda da biziň jarlar bilen ýigitler ýaşylar, tanışmalar, dertleneler şoňa görä menim barsyna da zor rahmet esi kile. Mene yerdem etip turalar, yerdemden taşlamaýlar. Hem gelişekke indi ýaşlarga kiňeşim şol. Kimgine bolsaňyz da, kaýagana ýaşasaňyz da, özüňizdiň tiligizde süýleşiňiz. Tatar tilinde süýleşiňiz. Biziň tatar milleti ol boy millet. Boy tarihli millet. Anyň tarihy kişli. Şuşa milletni ýoklar üçin, milletni saklar üçin, tatarlykyny saklar üçin bizning ebi babaýlar gömerlerini bergenler, ýaşlaryny tökkenler, kan tökkenler. Şoňa görä indi bugünkü kinde Tatarstanybız aldyňky orunda bara. Kozanybız üzüňiz göresiz, motoraýgandan motoraýyp bara, nurlanyp bara. Energetikisi kişli, terli Kürşe respublikalardan, terli şäherlerden bizning Kozanybızga bik köp ýaşlar köşe, mene karap turamayma Allaha şükür. Şoňa görä şuşa bulgan bugünkü kinde tarihybyzyny iske alyp, bugünkü kinde biz nindi motor bay merkezibiz Kozanybızda ýaşap, şulay etdirip any saklap, özübizning tugan tilibizde süýleşip, tugan tatar jırlarybızda jırlap, şolay gimrik şerge bolsun hem bizden soň da bizning şuşa bizning ebi babaýlarybız neçe tradisiýa alyp bardy, neçe gyrp gadatlar saklandy, şuşa gyrp gadatlaryna tükmeşeşmeý, gelekçekde de bizning ýaşlar gasyrlarda şoý küçseni. Amin. 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 Bugün indi kildik Tatar Kongresine, Allaha şükür biziň bugünkü kinde bütün dünýä Tatar Kongresi motor işli, öz işlerin zor işler alyp baralar. Allaha şükür dünýäniň türli illerinde, türli şäherlerinde bugünkü kinde milli saban toýlar naýyşdyralar, tatar kızlaryny ýyşdyralar, bik köp indi, any silip başlasaň bu nerseni anlatdı. Demek bizning bugünkü kinde Rüstem Nurgaliýew bik kişli yerdem ite, özüniň tili üçin, dini üçin, indi özüniň milleti üçin her wagtda da janyny berdi betesi kile. Wasal abi mene, daýyňyz dostum mene, eferin mene bugünkü kinde mene şuşa zor işlerini alyp baralar.
Бу әле бик күп кенә планнар кырып утырдык. Бик алда әле безнең зур эшләр көтә. Алла берсин. Аллах теләсә, Үзбәкстанга да барыбыз, Оренбургка да сабан туйлар белән барга исәп. Ана инде Астраханьга бит инде юл тотабыз Алла теләсә, Әйе. 2 көн. Анда эшләр күп, эшләр күп. Шуңа күрә инде кайсы җирдә татарлар яши, очрашырга насыйп булсын, концертларда да очрашырга насыйп булсын һәм инде татар конгрессы белән төрле чараларда, төрле бәйрәмнәрдә очрашырга насыйп булсын. Аннан инде Казанда да очрашабыз бит инде. Әйе. Концертларым булып тора, Концертлар булып тора, шуңа күрә. Шуңа төрле җирләрдә йөргәндә татарлар безнең матур киләчәк белән үзләренең милли ризыклар белән каршы алалар. Менә шунысы рәхәт инде. Шуңа күрә очрашырга насыйп булсын. Әйе. Шуңа күрә зур рәхмәт мине чакырганыгыз өчен. Фирдус менә хәзерге шушы урында бер генә җырының бер генә куплетын җырлап кит әле. Дөрес булмаячак бит инде әгәр син булып үз яраткан җырларың. Син барсын яратасыңдар инде аны. Тормыш көрәш дигән җырым бар инде. Бик мәгънәле җыр, фәлсәфи җыр. Бүгенгә туры килә торган җыр. Әйе. Гөмерләрне куып җилләр исә, без җилләргә бирешмәбез, Аллаһым бирсә. Гөмерләрне куып җилләр исә, без татарлар бирешмәбез, Аллаһым бирсә. Дип. Бирсен Ходай. Рәхмәт Фирдус. Рәхмәт. Шулай аралашып яшик. Татар конгрессы сине ярата, татарлар сине ярата. Рәхмәт. Әле мин бүген мотоциклда килдем, трицикл дип атала инде, эш тәгәрмәчле мотоциклда. Анда татарлар җырын кабызып, касканы салып, бүген акыртып килде бала рәхәт. Менә хәзер киткәндә шулай китәчәксең. Әйе. Без шуны төшереп калачакбыз. Обязательно һәм минем әле план бар. Буш вакытларда кич белән менә цирк пирамида каршында, цирк каршында инде анда яшьләр җыела. Шушы матай белән чыгып, яшьләр белән бергә татар җырлар җырлап инде кич утырга. Бик әйбәт. Шул. Планнарың зур, эшләрнең уңышлы булсын. Без сине яратабыз Фирдус. Рәхмәт. Һәр вакытта да кадерле һәм кирәкле булып яша. Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта яраткан җырчыбыз Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.